Akwasi Owusu Bempah makachire we say the name is still remains your #1 defender. Me say Akwasi Owusu Bempah Opa chante eme wiase abofo nyina amla Opa tuame this bronya me bema wo use o tight o collection enyina e de tua bloggers ka me bema wo pa bono adonso o me say me mema wo nu ho se me otena se etwa entro e de to me so abusuafo mic ni emu da ho me test me mic no because enumle ye beba life me pacho sabo kai sa particular audio we when na kai audio we me ba sa untwa mo ano omo panie ma defend me bo a e be ma wo mo niema pa ama omo aye e defend when na kai sa audio we unse audio we obeka ansem bebrefa audio we ho me se mu amoni Owusu Bempah nam no mu nhyeda enim ne saa omu nim Owusu Bempah bia nim se Owusu Bempah ne katrema ye tete Nana Brown why ready anumre Nana Brown anumre mi wo audio subi ma Nana Brown camp anumre mi wo audio ma ba enye ne wa adwene ye no I have surprise for you Nana Brown camp anumre mi wo audio ma sese ne mo sie jimi no na mo pe ne ehye no me mamu ne ehye na mo defende se mo pesika bronya se mo pesika Owusu Bempah bloggers me the way be chemu bronya me the way be chemu bronya de me the way e be mamu bronya de me say Owusu Bempah onya no kwafo ne katrema ye 30 onu bedi nkomo wa ha oni wedi nkomo wa Owusu Bempah kacha se hwesoro me pa cha hwefom osofo aye frɛ ni Owusu Bempah o kachira woni ne nam no o kachira se hwesoro me sra hwefom on kanu kre me kachira Owusu Bempah twam wane se du anwumle na se wo ma deda edu awia na se o ma deda esoro nkomo a Owusu Bempah oni ngegedi ena soro nkomo oni ntwabo ani die Owusu Bempah or trust issues semuni mo samu kai kuma sensem part 1 we samu kai sa audio we kuma sen so no ena mbese mi musu kuma sen ma ye fi ye ne ye koda tell people stay me part Samukai audio part 1 #1 Kumasi audio ene me kwakwo me wo me app naba Samukai audio we Samu atro any damage controller on beye me ko aba me de part 2 eba na me de part 3 aba na ya rese ebedu part 4 yebere samami ngege ena nama bonten eko kachire edu be chire se onkonko kanchire papa ni se ana ngege na di papa ni nama bonten se obese papa ni pa yebere na ansa na me kono mi nyamo mutie bibi kakra bi na me di full one be ba besa so me say ene anumle me drop 2 audios e wose ka me drop 3 baako every agrada camp baako every amankrado camp me ba ene ka wose ka me drop 3 pa for the sake of bibinti ebi ana man dropo me dropo na brown de no e ho no ehia me agrada for a stop pa agrada you cast movie me tisi sa again na lesson da bi etobo minyama agrada de so na brown de minya nko so ene me se mukai audio we
Mokai audio. Kumasi no so no. And I'm better me use Kumasi no my ye fi any ye koda. Mo send an atro for the did a chin in the bloggers no. Mo kwan mo fa so e de atro e be defendi audio we. Mami ka se bi nchiramo. Mami gege. Tama na me ni ko rakabaka na mo no. Me ni ko rakabaka na mo no. Ah. Me de niema bebre esie no. Saka mi yi niema bi kire ko rakabaka. Se de wosi ya trofo ene na koma ba. Osi be yi niema nyina gu abonten no. Man trust no. Se na ka ko rakabaka. O te se amai kradoa. One ne na ma. Wo di ade a kire no ana wo ka asem kire no a. Etimi tekini be say some years. Amakado wa abotre e wo niema bi ho. But enye ko rakabaka. Me ka kire wo usu bempa camp say e fa sa defend we hu say. E ma mo jan makwase apanyina na no nsuo. Jimifuo bi bakura sini tete kwa na ni nteye e te se kwase we e metumfu tro ngumani. Me se Kumasi sesem ne se me bu ni tot na ye bedu number 6 you will see. Munya ready obia anya ready peneku nyankodi di mpekopon ene me de eyi na bebo sa part 2 we ni ebedu part 3 ebedu part 4 me se adwuma mo pese mo ye no dede na mo pese mo ye ni media le so no me se dede no me de mo be ko viral we ya de part 2 no enche kakra bi na mi twa e de abramo we mi ana e de bi tobo we yana. Abusiafo, mo ha ma me se sound ne ya because me pese me ya testing mark bi ansan ma ba me we. Kumasi, obi e go ba bi ehye. Obi ma se kampo. Kumasi. Me pacho mu e de bi tobo enkwa ma me delete we na mpeke. Me pacho mu ntie. Mo ha ma me mo check sound ni bi ma me because me kwa abasesia. Me pese obi a prepare, obi a ready, obi a ready, obi a kope de kopon, na mom, me pese mo prepare, me pese mo check sound ne mame, mo check sound ne mame. Ya kwakushi Kumasi, obi e go ba bi ehye. Obi ma se kampo. Kumasi. Tobo bla, muntie. Obo edu ba chidin wa. Adidi nkwafo ayire owusu bempa ejatua oto adidi nkwafo ayire eteki sofo a onya obi yira obedi no eteki sofo a onya obi yira obedi no eteki sofo a ne body guide etimi kodi obi ebegu abonten eteki sofo a onya obi yira obedi no ena wo sofo obi akodi obi yire ene no multimedia ne so e support e kenfa wo mo me pa cha mo check ma se sound ne ya because ene me kofa audios e dia bebusa na brown asem na media me defend me pa cha mo check sound we ma me mo check sound we mutini yie ya kwakushi Kumasi, obi e go ba bi ehye. Obi ma se kampo. Kumasi. Ya kwakushi Kumasi, obi e go ba bi ehye. Obi ma se kampo. Hey, Kumasi. sao Ya kwakushi Kumasi, obi e go ba bi ehye. Obi ma se kampo. ena mo betimo sumunsem tutu ni jantre ni kwasi ampanyini owusu bempa onyankofo yira wo bewe na wo pe ma mi ngegare na mama na anwe na bone dam afadi trim no nam no okekan toro edugu mesuo owusu bempa enne anwumire minu mienu eyeye dia wo se yenkose Kumasi baby ayenkose ni din wo kata akire ensem bebre wo audio ni mu me beba raw audio no na wate ensem amama wunu se owusu bempa no se wo ba no be ka cho se engege this engege that ya thank me enu me se owusu bempa ye dwamanfo wo ye tutu ni sofo me na be ka cho se enkura tutututu ne dodo ne hwe aso ne tunu mu nyinala enti ne ho nya makono wayiyi ndompe wayiyi nkasa dodo me na me se me
Owusu bempa na ne ho nyama kono. Aden, me se owusu bempa, o ho nyama kono. Tom, o ho nyama kono. Upon convince ya wo convince me. Aka odia medi ni odio na mede beba no. Ubeti se wo mim kope obi fa me ma na wa abro kire ha enya wo mu enya no. O se me fa me man koja nani. Me na me beka che mu se owusu bempa. Wo ma me sika 3 times. Take it sika. Me dini nyina. Me beka no kura kire mu ma meka. O mami take it is kind to abeta and mama ni take it is come yensa ni nyina wo bedi na mse bra na beka no kore wo di take it is come mama sa menya ne dan wo wusu bempa me mla wo ba wale fu a me ko problem mu ma fa sa me papa ne wo e wo hwa na me ka me problems kakra kire wo o wusu bempa enka obeteki advantage awe me ba na ne ho nya akono o wusu bempa na nka epe ngega awe no enye ngege na nka epe o wusu bempa awe no Owusu bempa na nke pengegawe no na mo bere kwan ya de wi a o si kasa mo bere kwan ya mo bere kwan ya papa we e pressure me o ma me pressure mi nyai mi kunu ho na me mla no onwe me yenko hye baabi edu ba chi nhunu obi ya nhunu mama ya aketuo mu nhunu muntie kakra bi na mo hwe sa sound ni mu ya Christabella ka kire me na me nko off na me cover app na ebe fa me media platform ni nyina na me starting jeje nwumuma wo mu pe audios me makache o se me senatina kuta 3 billion audios aba mami ngega 5 audios eto abontia eye bomb eye showdown bomb natina ngula no kuta o natina kuta ngula awene pankasa ankure hunu ne yedede Natina menene na mehunso wo ye jimifuo oye kwase ampanyini eti nioma bebre wo ha me di sie no enkomo bebre wo ha me di sie no enioma bebre wo ho no ma efie na me komu no emu nsam ne enkomo bebre conversation bebre wo ha me di sie no senanka natina te se amankrado ha natina te se amankrado ha natina te se amankrado enka audios way can be pia ni nyina ma no because me say amai ni bufu a still ohodi eche amai yobia se ni bufu kura ohodi ni emache on se natina ma no keke na ni ko di nkomo e kwan ya na papa ne peme ene me ada e kwan ya papa ni twatekiti ha me se me ni nko se hotel e wo Kumase e ma obi ehunu na won kwa reme obi ire because me kama wadi emu nsema kire no opekwan ne me abeda me say obi say it's not clear eba ya clear obete ne clear munkonkwo hohoro mu munkona mko hohoro mu funi mu na mo bete ne clear me ba no ma be defend myself from Owusu bempa entro efiri na eko efiri ene eko Owusu bempa ene ne camp. My mama warning for 8 months, getting to 1 year. Sabunya Jimmy no, na push me no. Maybe the many to and sorry mano. Na me won't say Owusu bempa. Or your business you. Or nyanya mi ajuma. Your business. Or the nebema. Your business. And nyanya mi ajuma. Woo or software. Oh, pemie di me. Eti natina no all my support no. Natina Jimmy Fuono. Omuni natina. Natina first no many abrene so no many natina ko akorafo ntoko ene omunyi na ko omoku akora ntoko ba nam se natina no hono wagimi oye krasini naninte entino wo thinking say onu begu natina mi ugu mani masia mi ni church bi a collapse you wo natina wo kodi engege abeta free mami ngege twem ama sa yanso utri ni kura nka obeka metweba kwasia kurasini woni wo yire na ne to tatale ne tru separate no natina woni ama data free ni twem afini twem asa ama kura anso utri ni mu a nka wo ka ne tweba utimi fi mi twem a chese me hutimi ya hwemu a ema to de bia wo kwasia se ya hwe ya eto de bia wo de wo se ena roma mi ngege dross me panty ame ebe hyemase wo se ama panty abura ama panty asensere dodo eye bawe dodo me uti me de wo se na ro me dross na me wia maka cha se me anwe me dross ma we ya bawe me dross kwasia
Bema dia wo de obato wo fini twam fe bone sa ubetumi twaba tina ya no so trinyi mu no me se me kache wusu bempa se na tina oni bibi obetimi dia bring me down because if you me na me so ne nsaba ho o panyini toto osofu panyini a national cathedral panyini sofo okura wo pemiare kame ma kwanya ka take it na me disika ne kame de baya ka wo de na unkro pacha unku de kankan en ka wo de mama men komla na se me soja no Kumasi no so no ena mbese me use kumasi no man ya fi ye ne yakoda me say tell people stay you me kwaba stay tuned me kwaba the real show has started. The real show also been me catch you say me the last person in your life. So wouldn't kwasi asema wudi didi nkofo. Wole obe gange nkofo, obe gange bloggers. Obe gange nkofo o media. Obe yusu obi, send you yusu body guide against Nana Brown. Me the last person. Obe try say. Wouldn't kwasi asem ebedime. See what you say? Engageni ousu bempa Kumasi sensem. Kumasi en sensem. Ousu bempa echa take it bese miensa. Edi amang gege. Na watene story no. E wasa waka say engege mechucha take it amano be 3 times ya. E wasa waka tell say u twasa me mla na di me oba walefo a metema wade ase. Aya unfa nka ho. Uwi anu akotwantro e di akire wo church members say engege e di akototo nkofo animu say opel o evidence when. Me say ousu bempa. Se wan kope nipa kuro ankope evidence wan kope voice onipa wo de me nam se me se me pew na wo se wo mpe me na maami ngege ti this maami ngege ho ya bare maami ngege ti se ade a audio bebregu abontia wo ka che se ngege de o ho ofo o 19 na show ne ye kama ngege de wo ye kama o so bempa bi wo onkwasia audios bebre o onkwasia keka audios. Oso di ase maami ngege ne pe dwaman sam keka. Papa panimu dwaman sam na wode ba. Eye die na obepe obi yire wo bepe me edi me. My brother, my wife. Obofo okokan na abuafu. Omu nyina wani omu hunu se wunya akwa na wo bewe no. Omu nya akwa no unya ga na wo bewe no. Eti no omu nyina ka se my brother, my wife. No omu hunu sunsumu wiase. Se wunya ga yi wo bewe. Ashawoni. Remember what we say, I am the boss, the CEO. I am the master game. I am the finisher of this particular social media game. Me ye juma we ansana kwa siampenyi na nitifu ye. Obetra wa na wo kekam. Na no nsuo ni hu fin. Ansana me so nensa. Me se me minim efie honsem. Ansana me so tifu ye no. Edura na joa. No obi ate dai kame no mienu a. E kame no mienu wo fon so a. Ye ni mo nkomo a ye die. Ate edru brebi na we dwame na wo mpeme kura kasa me hu biem because me di take it sikana me di eti bibi kitua bi ana wo di adwa bibi kitua bi na abu afume bibi kitua bi se na ngege nkasa me hu biem bibi kitua bi se ngege nkasa me hu biem wadwa because mama wo tria take it sikana che na wagimi na osofu panyina wo pe obi ire di no na osofu panyina wa wale esi you ke 2 good years o pese ucha boluba ekata oyele na wo baso
na wo bedi nkofo ye eh sa wo ya blogger na se owusu bempa fa fo frɛw na wo asembia beto media no se bra na be defend no a me ka kyerɛw hwehwɛmu ye eni wo owusu bempa chi ntia obi na so eni wo owusu bempa chi ntia sofo bi na so politician bi na so owusu bempa nka no korɛ owusu bempa onka no korɛ